Daudava ya mapulat na makajina na sulivat. Saka tutsua kajamnaman orja supui na kaino atsamas imazai toa kurintu a tevlil. Imazai toa arwa suratan imazai toa tapuro a karan. Pacu shiva suratan pacu tapuro katu 5karan.哥林多后书8章10节到9章15节。Aichua patara kinki. Namaya tutsua kuki teman-teman. Au aichua uri no shika mangwa. Timuna sang-sangasana patagil. Tua mupu tua paisu. Au saka timunota a sang-sangasan. A selain taichua pacugana kemasi cawi. Tutsu pasusu yanga a amacubung. Ta ayatua tsau. Nayamun a masirvan. Saka ulanu sinikirain tuanu pinakaizua. Ana masirvan uta a amacubung tu sa pacugan. No masirvan muna pagaw-gaw. A pasilin tara karvain a gamaugaw no atsamas. Pagaw-gawva na izua i tanumun. Aya atsamas. No neka Yakudain. Ini ka kena uri papu sadirungan pasarapai tanumung. Saka papa sasaal tua zuma. Azwa na mangwa angamun tutsu. Saka sedalip angamuna pasiling tua zuma. No na mangwa anga tiamaju. Saka na semalimemsim angamun kimuna pasilingi anga niamaju no metazwa kimuna mamama wanga anamaya tuazwa vincikani tua sisyu amaya tutsu ana amupu tua riau ini ka na puteza ana amupu tua kedi ini ka na sekedi inaya. Marewakan toa cemas mavana na papuvarung te titus tua namaya tuaku kisamula tua patara timun. Ini kami na iniranda tuaku papuvarung. Nama sirva na rawaca kipuvarung kimaju saka uri Vai kanga asma tanumon. Au uri pakiciuramen ta maju. To macidi la ta vecek masang paravarava setua mereka kiu kayanga. Toa kisamula ni maju toa pacara na penakarvareva kai. Ini kami nota di maju pinili no mereka kiu kai tu uri kiciur. Dan wamen akipu sensengan taicua kata kilivakana sensengan anya sikipu sensengan ula nama samparava saca marai-rai au saka mavananya pakelang tua nya kinasivarung ameling tua ali-ali ula nekano penua langata dan wamen taichuanya kini capilan tosa sini pagau-gau paisu liau ayayamena anaki papauri ngau ayatua ula ini ka amin pakanangwaen no semas nia kinudam pakanangwaen no cau-cau uta ayayamen uri pakicuramen uta tu masih dilanga ata vetek na pakatizuamen toa kisamula ni maju akin liau-liau pitua kemudamu danga au tutsu na paparanget anga rawa seti maju tanumu manasika patakisamula-mula nga uta ti maju no patara ti titus ku sarat ti maju au ku sikatadaran akipu sensengan itanumu no patara ta viti kazuma singkaulan ya maju no marka kiukai
au rigu ni Kirisitu tia maju. Manasika ulanu papatsuni tia maju tuanu kilivak. Tua sikelangan nia maju katua marka kiu kayanga tu nama pauri dania siniki sanazwa ivu patara timun. Pai aichua patara emeli tua marka pinili noa semasa cau-cau ipasa Yudaya. Ki cara sikudana naku sivuci-vuci kita nomo. Ayatwa kemelangaken tuanu kisah mula amawan aku sini kisan azwa ivu tua sepasa makitunia amaya tucu sepasa akaya napadira nga kemasi sabil ayayaken pai azwa no kisah mula sini kam mupupicu reno aturuvu cau-cau lakwa azwa aku si sekau tu azwa tavitik ula inika namasa nekano pataravan azwa aku sini kisan azwa ivu patara timu saka ulamuna na padira nga tu azwa paisu pasusu tu aku sini ivu ayaken parema ka kicur tanuaken na sepasa makitunia sa patsun tua tu ini kamuna na padira pai kimana marigu anga sana kisia masania paparanga janomo au saka ki siaya ngamu au pai mavana ko sini papuvarung tua markata vitik tua kita sangas pasata nomo sa padira kipa kasanga setuaza sini papa pena teka taisanga sa ureno sipa seling ayakena nama sampazanga ra kini menem pai no pinadira nga no azwa ureno sipa seling ki makelang to no kina sivarong to inikano sini patelepi kelangu ana vonusam tua kedi ki kedi uta ki inumanan au na vonumusam tua liau ki liau uta ki inumanan manasika ulanu sikirangi tua taranu varu-varu ngatara macicidilan sanu pagau-gau saka inika pupatilipan inika nas adil ayatwa mareva atsemas tuazwa na masirva na pagau-gau cau-cau atsemas makaya pavai janumon pakaliau tua urino mangwaan tua sika makayana na izwa sakamaya no teza ananmane manga tua no shivarana kipu sensengan tua nangwangwa pipenulatan namanya tua azwa vincikan itu sisiu inika aro patelipan pakavul tua nama paura cau-cau nangwaan ni maju uri pate mamiling naya cemas pagau-gau tua vusan urita sivusan kata zua apang urita kanan au kimuna pagau-gau vi uta ni maju tua maro vusan anga si ili-ili tua ari-ari sa paperiavi sa pate parawasi azwa maro vangalanga nuano nangwaan uri papu mangwaan muni maju saka izwano pisura masirvana pakavul paraurau au ki marvarevanga tua semasa turuvu cau-cau masam ginau gauvan tuano pinaka tanwamen anga patavrak sini pagau-gau paisu
ayatwa aichua patara amali ini kami na amalin tua uraman noa sinja ki na penaramo aravat uta arvan tua semas noa turuwa namasa mava na aichua kini po sensenganan mavana ure sika kelangan noa turuvu to kipa uri-uridan mon saka dia maju ki masaru to azwa no kini parengan to azwa no siki pasamara-mara wa paskelang patarati kiri situ au sa kelang uta to ini kamuna pupa telipan ameling taya maju katwa timai manga sa samparawat taya maju tua semas au no inuri-nuri taya maju tua patara timun ki mareva tua paramuran noa sini pas ilin ta numun noa semasa napakisumali pas ilin sa sepa enetan ta numun karwai tua semas tua pinagagawan tua mangwaan nakaangata no pakimawan aichu kai noa semas satu cua kajam-jaman asini pupatarwan canutim 甘心乐意献上 na masivarong na masirvan apagaugawaya 这个保罗的人生观是将万事看作亏损，唯有以认识主耶稣基督为至宝。为了主耶稣，保罗宁可损失世上的一切，将其看作粪土，为要得着基督的救恩，完全与他连结。因此他强调，所有捐献必须出于甘心乐意，而不是出于勉强，以此表明自己所爱的是基督，而不是世上的钱财。在上帝呼召我们之处，不管是职场、教会、家庭或学校，我们跟随主的人也要甘心乐意地献上自己。Nama Sirvan akipagaw-gaw ini kana ki adil sinayaya tanutina pasamara wa paraluai tu soka jaman-jaman atasinupu 甘心乐意的献上。Satu soka jaman-jaman asini pakinu tanutim 当我处丰盛时，是否能避免贪恋物质的享乐，把关注的眼神聚焦在穷困贫乏人的身上呢？Sinaya tu soka jaman-jaman arja kinam-namin sakala kinanagamalu kinam-nam saka kainuri。亲爱的天父，谢谢你日日供应与保守，我要向你献上感谢赞美。愿你帮助我看见穷苦贫乏者的需要，能与人分担苦难。Mali-mali ania cemas asuni pa susini papupicu tanomen mali-mali pararo tanga su papumangwa tanomen ademaga tanomen ori semanayamen na zemeng semaparawa tanusum saka ori nama kai menangotan apusara-sara tua nama paura cau-cawanga saka nama kai menang kipabavara tua mana semarimisia cau-cau tua si serapai ni maju ayakana keong saka mali-mali asu pada zakat mali-mali asu pasemarau apa poringo tanuamen ayamana marava akiong saka mali-mali ku inuri pakata sungadam di Yesus Kristo amen. Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kati na misasala nga sumupu ilaroy to akay no at semat latina na paene to mana sini pada zakat no at semat saka na tapupi sulitim natina na masirva na pagaw-gaw ayakana pasamaraw saka nuizo ini kana malunga o kinasarisanam lamun na pazakat nga ay kana pasamaraw lakin na suliva tu sa kanya davam taja pingan